Vas-y. Bonjour. Jeremia è un ancien lycéen dal Parc Imperiale, ha 37 ans e aura fallu magistre. Ha Dubert è la prima escola bilingue française Nissarte en lu quartier Saint-Roch. Al queu militant ha participat alla Renaissance d'Aunissarte. A che moment has començat con Nissart e per què? Hai cominciat lo Nissart au liceu, pudi pas cominciar avant, estent que il n'y avait pas de cours de Nissart au collège, et hai cominciat perché il y avait un veuil à d'avoir un enseignement d'aquella lingua che conosci già un po'. Sen che t'ha motivat per devenir professor de Nissart? Pensi che hai toujours aimat l'idea de transmission, e a pou, lo mio professor de Nissart au liceu, puis à la fac, hai un po' professionalizzat aquella idea e hai agut un veuil de passar un concours de l'enseignement e lo CRPE per estre magistre s'es dubert en aquel moment. Has une historieta a contar sulla tia carriera? Hai pas d'historia cumaco, ma pode parlar de mio escolan, che donc segue un enseignement bilingue, un duilingue, e per lui è normal, e donc trovo che è estragne de parlar una soleta lingua. Sont toujours estunat de veigre que lui autre escolan en des cours basta en français. La tua famiglia parla Nissarte? Ouais, hai audit parlar Nissarte Mayon, hai agut la chance de conoscer ma mère, mon père grand et ma reire mai grand. Donc hai conosciut tout plein de monde que parlava Nissarte. Parles Nissarte en bellutieu enfant? Et les miei tre enfants sont scolarisati en la classe, en l'escola bilingue, et n'ai due en la mia classe. Donc, ouais, cada giorno escasi parli Nissarte en bello. T'ha incoraggiate a fare aquel progetto? La mia famille m'a toujours sostenut, segur, che sigui a la fac cura fai i miei studi o cura hai passat il concours. Despi quand de temps e a che age has començat lo teatre? Che hai cominciat a 18 o 19 ans, escasi 20 ans. Es difficile de transmettre una lingua pas tout plan parlada? La soleta causa che è complicata è de trovar des supports o de lu crea. Et donc hai un po' mai de d'obra che lui insegna en francès, ma aveva la chance d'aver d'auteur per la giuinesa, donc hai des libres. Il y a un projet de Durbi, une autre escola bilingue? Augur, per lo moment, donc aveva l'escola dei Portugali a Saint-Roch, l'escola de Fuencauda, che il cursus è pas encara acabat, e besai che da qui poi il y aura un autre projet, più leu do costa ouest de la ville, per esempio. Un artista, Sauvago, segur, Jean-Luc. Un personaggio, Gemerlus, eroe de BD. Una ricetta, li tripa. Mar o montagna, li quala. Un luoc, l'estadi d'Aurai. Un'osteria, la Maillon, Plaza Galibardi. La canzone, Anita Mamita, che parla d'Anita Garibaldi. O Rio Grande do Sul, jest nam tan bella fia. Si suona Anna Maria, Ribeiro da Silva. O Rio Grande do Sul, jest nam